салом, барнома ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 7 апрел. ширкати Уральские авиалинии омодааст шаҳрвандони Тоҷикистонро бо нархҳои осмонӣ ба 7 шаҳри Русия расонад. ҳамин суме ки мо билет гирифтаем да ҳамин мерай 3 моҳ дар Париж одих мекунем миёӣ. додгоҳи шаҳри Кӯлоб як зани маҳрум аз забонро бо 2 кӯдаки хурдсолаш амр додааст ки хонаро барои духтарандараш холӣ кунад. ки агар биҳишти чира бихоҳа ҳамин сари ҳамин 2 кӯдака қатъиян санад бисмол кунад. ва вазорати дифои Тоҷикистон аз беҳбудӣ дар мавсими давати баҳорӣ ба хизмат таъриф мекунаду сокинон аз шеваҳои нави сарбозшикор шикоят. маблағ қапида комиссияи ноҳияи Сомонӣ. имрӯз сафари кории президенти Тоҷикистон ба вилояти Суғд оғоз ёфт. боздиди Эмомалии Раҳмон аз шаҳри Бустон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ифтитоҳи чанд иншоот шурӯъ шуд. интизор меравад ки раиси ҷумҳурии Тоҷикистон то 10 апрел дар ин вилоят бимонад ва аз ҷамоати Ворух Исфара минтақаи ҳаммарз бо Қирғизистон дидан кунад. номи Ворух тӯли рӯзҳои ахир дар пайи изҳороти раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дигар бора сари забонҳо шуд. Хамчибек Тӯшиев пешниҳод кард ки ҷамоати Ворух бо заминҳои дигари Қирғизистон табдил карда шавад. мақомоти расмии Тоҷикистон то ба ҳол ба ин изҳорот расман посух надоданд, ҳарчанд он дар ҷомеа вокунишҳоеро ба бор овардааст. хабари боз шудани роҳи ҳавоии Тоҷикистон ба 7 шаҳри Русия садҳо нафарро дар назди нуқтаҳои билетфурӯшии ширкати Уральские авиалинии дар душанбе гирд овард. аммо нархҳои ҳангуфти билетҳо талабгорони сафар ба хусус муҳоҷиронро нигарону роҳафтода кард. мусофирон аз он норозиянд ки дар шароити бади молиявӣ аз 10 000 сомонӣ ба боло муқаррар кардани нархи билет ҷабр аст. Молраҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло дар ин мавзӯъ маълумоти бештар доранд. да ҳамин суме ки мо билет гирифтаем да ҳамин мерай 3 моҳ дар Париж одих мекунем миёӣ. این گروه مهاجران 1 سال می شود که در آرزوی گشوده شدن راهی روسیه بودند و با امید دریافت چپته به شرکت اورالسکی اویالینی آمدند. از 1 اپریل پروازهای عادی بین تاجیکستان و روسیه احیا شدند، ولی در یک هفته تنها یک پرواز از جانب شرکت‌های سامان ایر و یوتر انجام می شود. ولی این هفته نمایندگان شرکت اورالسکی اویالینی هم خبر دادند که برای بردن شهروندان تاجیکستان به 7 شهری روسیه اجازه گرفتند. مهاجران این را خوشخبر می‌نامند، ولی از قیمتی بلیط شکایت می‌کنند. اورال فروخته شده بلیط در این روزهای نزدیک نرخش قیمت 9000 10000 اگجای مردم اگجا داره. این مرد به گفته خودش سال گذشته از شرکت اورال با 3000 سامانه چپته خریده بود، ولی با سبب بسته شدن راهها نتوانست به روسیه پرواز کند. حالا آماده است که چپته را عوض کند. بانک قرض میگیریم قرض کرده اومدیم 3000 دیگه بگه 4000 دیگه گام نیست. این 12000 دیگه در اگجا توغری میگیره. 12000 داشته باشم نمیرم اونجا. مسئولان شرکت اورالسکی اویالینی رسما در این باره صحبت نکردند. تنها یک نماینده اش گفت که پروازهای آنها چارتری بوده، از یک طرف خالی می آیند و از این خاطر بلیط قیمت است. در چنین شرایط مهاجران تاجیک گفتند در دو راه ماندند. از یک طرف در داخل کشور جای کار ندارند و باید حتما به روسیه بروند، ولی نرخ پرواز به سنگ در سر راهشان تبدیل شده است. حداقل 5000 میشه، 5000 سوم میشه دکم. با فکر شخصی خودم کردم. як сокини шаҳри Кӯлоб ки забони гӯё надорад, баъди аз даст додани шавҳар зоҳиран аз боми болои сараш низ маҳрум мешавад. додгоҳ ҳукм кардааст зан бо 2 кӯдаки ноболиғ хонаро барои духтарандараш холӣ кунад. аммо ҳамсояҳо дар суҳбат бо Маҳмуҷони Раҳматзода қарори додгоҳро ноодилона хонда духтарандари ин занро ба раҳму шафқат нисбати модарандари маъюб ва бародарони хурдсолаш даъват мекунанд. зулқадамо Абдураҳмонова охирон рӯзҳои буду бошашро дар хонаи маҳрум шавҳараш мегузаронад. барои холӣ кардани хона духтарандараш аз болои ӯ ба додгоҳ шикоят бурдааст. зулқадамо маъюби гурӯҳи дуюм буда аз забон маҳрум аст. наздикону ҳамсоягони ӯ мегӯянд додгоҳ аз безабонии ӯ истифода бурда чунин хулоса кардааст.
меҳринисо сафарова ҳамсояи зулқадамо мегӯяд ӯ ва ду фарзандаш дар ин хона саҳм дорад ва додгоҳ бояд хулосаи одилона содир мекард. یکی گفتن که هم خیلی میگن که ببرویا براونیک ما هم خواهیش التماس میکنیم ایمی میجگونه بانو که اگر بهشتی چی را بخواه همی سری همی دو گوده که قطعی میسانک دسمول کنه. дар ҳалномаи додгоҳи шаҳри Клоб ки 12 ноябри соли 2020 содир шуда аст, гуфта мешавад миҷгонаи Муродзода соли 2014 ин маконро харида ба номи худ кардааст. аз ин рӯ додгоҳ ин даъворо ба нафъи миҷгонаи Муродзода яъне духтарандари Зулқадамо ҳал кардааст. дар ҳалномаи додгоҳ миҷгонаи Муродзода духтарандари Зулқадамо Абдураҳмонова гуфтааст падараш бидуни огоҳ кардани ӯ занг гирифта ба макони ӯ оварда зиндагӣ кардааст. баъди марги падар хостори холӣ кардани хонааш аст. аммо наздикон ва ҳамсоягоне ки шоҳиди маросими тӯи Зулқадамо Абдураҳмонова ва маҳрум Мурод Кавгаков буданд дигар мегӯянд. شوش نمیتونم باید گشت که چی با تغییر خیلی نگو گفته و تیمای آدم خوب و انسانی نغزه گفته دو گودک را ما با گردن میگیریم همین تیما را یا او قد گرم کنه و مقصد شک پر همین را بشه و دبریم پدری ما که شوه همه خونو ای همو گفته همین خیلی مورا وعده کرد. Мурод Кавгаков ҳамсари Зулқадамо Абдураҳмонова соли 2019 вафот кардааст. даъвои духтарандар барои ду хона баъди марги падар шурӯъ шудааст. به هیچ کس نبود خطیم بو امرود همجا یک خلال خونه جای جزیری خیلی بیزه بود جای رنگ یک دهشت‌آور جنگل وری بدن اینجا را همون همین زنک ساز کرد. اما حقوقشناسان میگویند که زلقدمو عبدالرحمانова طبق ماده 121 کدکسی منزل حقوق اعضای عائله اعتراف کردن و مسکون شدن را در این منزل دارد. ماده 70 کدکس منزل قسم 5 میگوید که اگر منزل حکومتی را خودسرانه اشغال کرده باشد در آن صورت شهروند به دادن خانه دیگری زیست کوچانده می شود. حالا اونکه نام برده با همراهی مرحوم شوهرش یعنی با پدر یعنی صاحب ملک زیاده از 10 سال یکجا زندگی کرده گیان. حالا اونکه خودی همی صاحب ملک با اینها بود خواجگی پیش بردن و نام برده حقوق مسکون کردن رو دارد از اولای مالک و مسکون کردن. марҷона ва алишер ду кӯдаки хурди мурод кавгаков ҳастанд. ҳоло ин ду кӯдак аз рӯзе ки миҷгонаи муродзода пеш кардан мехоҳад хоҳарбузургашон намеҳисобад. миҷгонаи муродзода духтарандари зулқадамо дар суҳбати телефонӣ гуфт ки он макон моли ӯст ва бояд онро фурӯхта дар душанбе хона харад. ҳоло зулқадамо абдураҳмонова медонад ки рӯзене рӯзи суд иҷрочиён ӯро аз хонааш мехезонанд, вале ӯ ҳамаи инро нигоҳ накарда дар агароти хонааш картошка ва сабзавот коридааст. баъди марги шавҳар ин заминро худаш пебол мекунад ва киштукор карда зиндагиашро бо ду фарзандаш пеш мебарад. ӯ бо забони худ мегӯяд ки баъди хезондан аз хонааш бо 3 гову мурғу амволи хонааш куҷо меравад худ намедонад, аммо мегӯяд ки ноумед намешавад ва рӯзене рӯзе ҳақ ба ҳақдор мерасад. бо гузашти 6 рӯз аз оғози мавсими баҳории даъват ба хизмат аллакай 56% нақша иҷро шудааст. ба гуфтаи сухангӯи вазорати дифои Тоҷикистон чунин нишон дод дар таърихи даъват ба артиши кишвар аввалин бор аст. дар ҳоле ки мақомот аз беҳбудӣ ва афзудани хоҳишмандон пас аз қабули қонуни нави хидмати ҳарбӣ мегӯянд, ҷавонон аз даъвати иҷборӣ бо шеваҳои нав шикоят мекунанд. Алишер Зарифӣ ва Амрдин Олимов бо ҷузъиёти бештар. ин паёмакро Қурбоналӣ Бобомуродов, магистри бахши якуми донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат, аз дохили комиссарият ба модараш ирсол кардааст. Дилбар Тоирова мегӯяд писарашро ҳамроҳи ҳамкурсони дигараш ба маҷлис даъват карда аз он ҷо ба комиссарияти ҳарбӣ бурданд. соати 14:24 смс рӯй кард ки акаи ҷавонгашта занг занед аблав қапидай. ин зан мегӯяд ба хонаашон даъватнома наоварданд ва ин навбат низ қабл аз ҷалби писараш ба артиш онҳоро огоҳ накарданд. ма дилмон пур ки бачаам мехона кор мекунам, мумкин нест ида вақти дарс. масъулини донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон дар суҳбати бидуни камера ба радиои Озодӣ гуфтанд воқеан онҳо ҷаласа баргузор карданд ва ҷаласаи баргузор кардаи онҳо ҳадафмандона набуд, балки аз рӯи нақша буд ва бо иштироки чанде аз вакилони маҷлиси намояндагону масъулини комиссарияти ҳарбӣ моҳияти қонуни нави ӯҳдадории ҳарбиро ба донишҷӯён ва магистрантҳои донишкада
فهمانیدند. اما مسئولین دانشکده تصدیق کردند که بعد انجام جلسه گروه از ماجسترانت‌های دانشکده را به کمیسریات حربی بردند. با سوال این که مگر نمیشد که دانشجویها را از خانه‌هایشان طریق دعوتنامه به کمیسریات حربی دعوت کنند، مسئولان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت گفتند که این صلاحیت کمیسریات حربی است. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان 120 نفر ماجسترانت تحصیل می‌کنند که از اینها 20 نفرشان دختر و 100 نفر دیگرشان جوان پسران هستند. در کمیسریات حربی ناحیه سینای دوشنبه از صحبت درباره جلب ماجستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد بدون ذکر نامش گفت بعضی از ماجستران را پس از آوردن به اینجا با دلیل داشتن 2 فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت ها از جلب ماجستران با شیوه های گوناگون نه تنها از دانشکده فرهنگ و صنعت بلکه از زبان برخی ماجسترانی دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز صدا می‌دهد. منظور قربان و حقوق شناسی سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید جلب جوانان بدون دعوت به ارتش مخالف با قانونگذاری های تاجیکستان است. این غیر قانونی می باشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معینی دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوتنامه ها سپرده شود. این سال ماجسترانت ها و اسپیرانت ها به فرق از سالهای قبلی امتیاز ندارند. موافق قانونی پیشینه آنها حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند، اما بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت 1 ساله برای ماجسترانت ها و اسپیرانت ها نیز حتمی شده است. 2 روز پیش قلب اقبال تشاев сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара аз тапидан боз монд. Хабарнигорон ӯро аз дастрастарин сухангӯёни ҳукуматҳои маҳаллӣ медонистанд ки ба гуфтаи онҳо ахбори муҳим ба виҷа роҷеъ ба масоили марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистонро дар ихтиёри расонаҳо қарор медод. Фарзон Муҳаммадӣ ҳамроҳи як гурӯҳ аз хабарнигорон барои гиромидошти ёди ӯ ба манзилаш рафт. گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی از مقامات دولتی خواستند خاطره اقبال تشاев روزنامه‌نگار و سخنگوی حکومت شهر اسفره پست داشته شود. آنها گفتند خوب می‌شود اگر یک خیابان یا بنای فرهنگی این جماعت را به نام او گذارند. رحمتی همیشه در غم وطن بودن، در غم مادر و وطن. تاجیک گفتن، قرغیز گفتن که خودشون موندن. روزنامه‌نگاران میگویند اقبال تشاев از دسترس‌ترین سخنگوی در مقامات محلی بود که هنگام مذاکرات بین مرزی اطلاع سریوقتی میداد و برای تهیه گزارش‌ها از نقطه‌های داغ کمک میکرد. و همچنین سردبیر نشریه گنج واروخ بود که در این اواخر نامش به گنج اسفره عوض شد. ابدی گرداندن نام و خاطره این ژورنالیستی صاحب کسب صاحب قلم این باعث دستگیری این روزنامه‌نگار تاجیک روز 5 اپریل بر اثر بیماری در 51 سالگی درگذشت. او را در زادگاهش جماعت واروخ دفن کردند. طبیبان بیماری او را نارسایی کار دل و رگ‌ها گفتند، ولی برخی از دوستانش میگویند از درد جگر نیز رنج میکشید. از وی 4 فرزند ماند. مقامات حفظ مهنت در توجیکستان شرکت استخراج طلای پوکرودро که به سرمایه‌گذاران چین تعلق دارد برای پایمال کردن حقوق‌های مهنتی کارگران توجیک 1,500,000 سومانی جریمه بستند. برای برطرف کردن کمبودی‌ها به چینایی‌ها 1 ماه مهلت داده شده است. معلوم گردیده است که کارفرمای چینی خودسرانه رجای سخت карантин جوری کرده طول 3 ماه نگذاشته است کارگران از حدود کارخانه بیرون بروند. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسند. گزارش ها در آزادی ویدیو. فردا شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.